Nĩ mũthako wa kũnyitana na kũrũndana na andũ manyitanaga ũtarĩ ũrata marĩ naguo, na ũngĩkorwo ũtarĩ na hinya ndũmenyaga ũrĩa ũtamũrithagio thĩ. Gũkũ bũrũri-inĩ mũthako ũyũ nĩ wambĩrĩirie kũnyita thing'a na timu 11 kuma kaunti ya Nairobi, Kajiado, Nakuru, Mombasa na Kilifi cirĩ kaunti-inĩ ya Kwale thukuru-inĩ wa mũthingi wa Green Garden. Pia hapo hivyo inanisaidia ku reduce weight, na inanisaidia pia kwa afya yangu, na pia inanisaidia yani kujiprotect from my enemies. Napenda judo maana inanisaidia wakati nimetakiwa najiprotect, inanisaidia kiafya. Naweza ambia marafiki zangu kwa nyumbani ni wakuje judo kuliko jaribu huko na mamia darati. Hapa judo unajua kuna sense wanakusaidia. Going by the new curriculum CBC where schools are required, to introduce their kids to activities like talents, just like football, singing. Judo is equally a game, just like any other. Mũthako ũyũ kaingĩ wendetwo nĩ airĩtu arĩa maratwĩra nĩ njĩra ĩmwe ya kũmathomithia ũrĩa mangĩng'ethanĩra na thũ ciao, makĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkora akĩenda kũnyitwo kĩa hinya. We call it self-defense. Yes, more so to the girl child. A girl can be attacked and she'll be in a position to defend herself. Ona kũrĩa ũguo nĩ mũthako ũrĩ moritũ maingĩ mũno, gũkũ magĩtarĩria mamwe ma marĩa macemanagia namo. Mats za kuchezea, saa zingine tunacheza kwa mat ambazo hata ukikuja tu kiangalia hivi pale mtu anaangushwa, mahali hata ukiweza angushwa mgongo but tunang'ang'ana tu hivyo. Challenge nyingi ambazo zinafanya mchezo wa judo usiweze kutambaa sana uko gali. Kwa nini? Maana unapocheza mchezo wa judo ni lazima uwe ni kuangukana, na kuangusha lazima una kitu kama zile mats ambao unaona ziko pale, ambapo sasa ni watu wengi, ni watu wachache sana ambao wanaweza kuavoid kununua hizo vitu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.